Welcome back. Annual event of gifting smiles, annual event of sharing anonymous love. Anam Prem held its annual event on Wednesday. Anam Prem held boat cruises for students of Anandiniketan School at Varda, run on the Gandhian principles of basic education. It was a full-time dhamal for the children. तालीमांतल्या आयज 85 भुरग्यांक आमी गोंयान आमंत्रण केल्या. 3 दीस हे भुरगे गोंयान आसतले. गोंयाचेर ते अफाट मोग करतले आणि गोंयकारांचो मोग घेवन परत वतले, गोंयकारांची यादी घेवन परत वतले. हो प्रोग्राम 7-8 वर्सां चल्ला. वेगवेगळे तरेचे आमी भुरगीं हाडटात. केन्ना फिजिकली चॅलेंज असतात, केन्ना स्पेशली चॅलेंज असतात, केन्ना अशी गरीब भुरगीं असतात. सुशांत पॉल for Prudent. Some unknown miscreants has covered a traditional pathway and a canal with RCB slabs at Mingfall, Chinchini. Locals are further amused with a slab house constructed in a paddy field by one Qutbuddin, allegedly without any valid documents. Locals claim that it took 3 months for the concerned departments to address their grievances. Qutbuddin feels cheated and duped as he says that the Panchayat had given verbal nod for the house. Locals at Mingfall, Chinchini are upset with the Water Resource Department and local panchayat for delaying action against encroachment on government lands. Some miscreants have covered a canal with RCC slabs. In another case, a house has been constructed illegally in paddy field without panchayat's permissions. January 28th media bhi apoin illegal structure elmon te land filling kelmo am poile ek par issue kello, and from that day onwards am complain korita hai सगळे ऑथॉरिटी म्हणजे वॉटर रिसोर्सिसांत कलेक्टर सगळे कडेन आमी कंप्लेन दिलें. एंड इट टूक at least 3 months for them to take action. तें जाल्यार आमी डेली वचोन पंचायत मोठा बिडिओ गेले ते म्हणटा पंचायती गेल्या ते म्हणटा कलेक्टर वच आनी केन्ना आमी कोणें सपोर्टूय केलो ना. आमी सगळ्या लोकांक बोवाळ हाडून ते पोतून काडूंक लायला. हिंगा फकत एक वाट आहली, पांयां वाट आहली, हें आख्खें पुरोय नाडला. स्लॅब घान कॅनल आमगे हें आतां शेतां उदक वचपा कॅनल तेजें मागीर गांवांतू आख्खो उदका लोट येता तो पावसान ओवरफ्लो वाल बी आहले ते आख्खे बंद केले आनी ते पावस स्टार्ट जालो जाल्यार तिणें आख्खें उदक बतलें आनी ते आतां सांगिल्लें देखून आसतना तिणें तें आजून ओपन केल्लें ना. फकत हिंगा ते आम लोकांक फोर्स कोल म्हणून तें उगोलां. Qutbuddin, owner of the house in question, feels cheated and duped by the panchayat authorities. हांव प्लॉट गेल्लो रस्तो म्हणून गेल्लो आनी मुखार अशें करून लासोन बिसोन जाता आमी घेयनासलो. अशें करून आमकां त्रास जाल्या. पयलीं आमी घेता आसतना बांदता आसतना आमकां आडावपा जाल्लें. रिजनिंग प्लॅना लागून आमगे हें उरलें. प्लान घायलो आमी टावन एंड कंट्री. पंचायती ओवरऑल सांगिल्लें, तोंडान सांगिल्लें. आमी 25 वर्सां जालीं चिंचोण्या रावन हांव. इल्लिगल आय म्हणटाय न्हू. आमी रस्तो आहा म्हणून गेल्लो. आमी फटयल्या भाशेन जालें ना. Samir Bhatt for Prudent. Punjab boys won the National Tchoukball Championship. Punjab boys beat Kerala boys in the final. The All Goa Tchoukball Association under the aegis of National Tchoukball Federation had organized the tournament at Ponda. और ये फिर बात पंजाब के पास, पंजाब का खिलाड़ी वाला बहुत शायद बदराज जी ने टाइम को पकड़ लिया और ये बॉल केरला के पास में, केरला के खिलाड़ियों ने बॉल को पकड़ा और ये बॉल
सर मेहनत तो बहुत की है, लेकिन बहुत आनंद आया सर गेम करके आज, और बहुत खुशी हो रही है। फर्स्ट टाइम पंजाब विनर रहा है सीनियर नेशनल में। मेरी टीम बहुत अच्छा खेल है और बहुत खुशी हो रही है। Vivek Prabhu for Prudent. If you have missed our bulletin, log on to prudentmedia.in or follow us on Twitter at Prudent Goa or meet us on Facebook at facebook.com/prudentmedia. With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.